kajing rakhe ka sngi pyrshah drugs ka International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking Office Jong District Social Welfare Officer DSWO East Jandil District Haringkan kajing itray lambat ka Office of Deputy Commissioner East Jandil District lambat ka Hima Sutanga Youth Federation HSYF hakarukam ka ba isyong kya menta ka sngi ka la pelong ya ka program ay jingpen shai haka biade bet ka jingshir kay drugs ya ka program la pelong hayung dor bar hall jong ilaka sutanga haka ba ka MLA jong ka sutanga saipung constituency kala longkum ka kongsan Deputy Commissioner ka East Jandil District Ushivan Awasti Ayas ulong ba ka sokar mighania po ka jingalam umintri rang ba ukanrat ke sangma ulapan mana pai pai ka dream mission kabare ka mission kabayar bha hakabiade ba kathamai kon pyrshah drugs ba kentopru ki program a jingben shai bat ka jingthmu banshnano ya ki rehabilitation center ki Borsen Shah District jong ka East Jandil District kalai le katbala hakabiade bat ka jingya kon pyrshah drugs da ka ba penong ya ki winter camps Haki Katsantali ki school ki beren hapo ka district haka ba kila dan hadu 8,000 sanspangut ki kena school kila mi shakhamat bat kran ya kamat be day ba ka jinshe kray drugs bat ka ne ka winter camp kala ya rapru haka ba pen khlan ya ki bor jing maching perkhat jagi kena da ka ba kila la ban ya shimbenta haki ba bon ki benta ki be day bat ki sab ki phong ba ki dan angu avasti Shushu Deputy Commissioner ula penparu baka jingdon yaki madan futsal haki shnong bapera poka district bala baiting kaling baka district mineral funding DMF kaniru kalong shibenta banyarap yaki kena bat ki samla bakin la nyong drugs haka ba ki kena bat ki samla kila ban pelut yaka por jongki haka ba ile kai haki madan futsal Haka ni ka program la danru ka jingshim ya ki kentien jingkulan ni ka pledge ban wanra ya ka emlang ka salang ka balanyong drugs balayalam ya ka nido Superintendent of Police East Jandil District Ukiri Prasad IPS. Kala danru ka jingpan ko buram ya ka program manager MCSWA ka kong Riniban Patlong lembat ka kenhun kumjuru yung medical officer in charge opioid substitution therapy OST East Jandil District Dr. J Nongturu lembat ka kenhun kibla tray shita med badmen sim ha ka bayade bat ka thamaya kun pyrshah drugs haki kenta ba pelong ya session additional Superintendent of Police East Jandil District West Paslin ula penshai pat ba halor ki an bat ki kendon jaka narcotic drugs bat ka psychotropic substance NDPS Act 1985 but medical officer in charge opioid substitution therapy OST East Jandil District Dr. J Nongturu ulai ka jingran halor ka jingta bat ka ba mi na ka ba D drugs ha ka program manager MCSWA kokong R Patlong kalakran pat penshai halor ka jingshir kay ka jingpang HIV AIDS bat ka jingshir kay drugs Nangin berdoa, kerekam apa gitu? Berdoa, kerekam harusnya apa ya? TikTok. Look friend, we know free medicine. Nah, RSN ini free banget. Dari kita, kami ada kuat kami langsung. Kan langsung. Demi total sedang si lespa datang. Lespa. Tidak ada kesal. Dan toh itu ada lawan, oh itu saja di langai ini. Apa lo? Siapa? Boleh bang? Drugs in the future. I am aware of the truth that healthy people of all age groups are suffering due to the habit of drugs. That from the supply side and from stopping the drug to reaching the village, whatever
support of all the community, all the faith organizations, all the youth groups, all the NGOs, all the parents, teachers, village elders, and all the students as well. Only then we can together solve this problem. So I hope that this day and conference that we have taken today will be a turning point. Once again, I thank everyone of you who has participated and who has come today for the program. Thank you very much and may God bless you all. Representative yomi kau embassy ma kam mau ini program tulen ini awareness program yang strong how dia di drok la kam you pun hak mian yang strong tahu ni you penting kita intro so padi nak kacang kam ha do ki do kali kam wa ni do ki mulai kam yang belum tak mesti ada tempat lain tempat itu tempat ini mana kemudian tempat pengerja yang jumlah jauh ini dah tempat yang kita senang untuk mati misi orang siapa kerja yang dikap yo pemandi ke awareness program aku dong putuskan yo ye samlan yo emni ke decision sarong yo download baca dengan musik mulai dari